Umuhanzi Yamano hari amashusho y'ubusambanyi yashyizwe hanze ahagana mu mugoroba ku itariki ya 8 Ugushyingo 2025 nibwo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa Twitter hagaragaye amashusho y'uyu muhanzi Yamano ari kumwe n'umukobwa mu nzu bari gukora ibidasanzwe. Gusa abatangaza ibi bavuga yuko ngo bari mu busambanyi, gusa nta video y'ubusambanyi igeze igaragara nk'uko benshi bakunze kubivuga cyangwa se bari kugenda babivuga ku mbuga nkoranyambaga. Ibi kandi bikaba biri mu bintu byateye umwuka mubi hagati y'abahanzi by'umwihariko Yamano akaba ari mu mazi abiri. Kenshi cyane mu Rwanda uzabona umuhanzi amashusho yashyizwe hanze by'umwihariko akaba ari amashusho y'urukozasoni. Ibyo bivugwa ko ari ukumubaga cyangwa se kumusubiza inyuma ndetse akaba yagushwa cyangwa se agasubizwa hasi, cyane cyane ko umuhanzi nyarwanda aba yaravunitse cyane akavunika imyaka myinshi kugira ngo yamamare ndetse akundwe n'abatari bake. Igikundiro yubatse mu bantu kenshi na kenshi hari igihe gishyirwa hasi n'agakosa kamwe yakoze. Yamano ni umuhanzi wakunzwe n'abatari bake mu myaka isaga 3 ishize, mu ndirimbo nyinshi cyane yakoze nk'uwo rizagwira n'izindi ndirimbo zitandukanye yakoze zigakundwa n'abatari bake. Yamano ari mu mazi abira nyuma y'uko ayo mashusho agiye hanze ari gusomana n'umwana w'umukobwa bavuga yuko ari umugore wiwe. Ibi bikaba bivuga ko ari umugore we cyane cyane ko abantu benshi batari bazi ko afite umugore, gusa by'umwihariko ntago aya makuru twashimangira bitewe n'uko tutabizi neza. Gusa Yamano mu musengere ari mu mazi abira. Iyi video yashyizwe hanze mu mugoroba ku itariki ya 8 Ugushyingo 2025 bivugwa yuko Yamano yari mu rugo ahantu, gusa umukobwa we yari yatumwe abantu bamurwanya birangira bageze ku ntego yabo, by'umwihariko Yamano birangira video ye ishyizwe hanze. Bivuga yuko hari abantu bagiriye ishyamba Yamano nk'uko mu busanzwe mu muziki nyarwanda cyangwa se muri music nyarwanda hari abantu bagira ishyari, nuko birangira batumye umwana w'umukobwa kuri Yamano agenda ku gapangu kabo bantu by'umwihariko bakaba ari abanzi ba Yamano. Bikaba biri mu bintu byatumye video ye ishyirwa hanze by'umwihariko maze abantu bakamwota. Ibingibi bikaba byaragize ingaruka no ku muziki wiwe, cyane cyane ko abari bafite igikundiro kuri we cyangwa se abo yubatse igikundiro muri bo uyu munsi wa none nibo bari kumunyega bamukwena. Gusa umugani wa Kinyarwanda baravuga ngo nta wangwa na bose, hari abari kumurwanirira bavuga yuko ari abahetazi bamugiriye ishyamba kugira ngo bamusubize hasi. Yamano uri mu mazi abira nta kirabitangazaho, gusa mu itangazamakuru n'ahandi hantu hatandukanye nta kintu rabivugaho. Usibye ikiganiro mu minsi yashize yagiriye kuri chaîne YouTube yitwa MI Empire, niwe yatangaje yuko ibi byose bari gukora ari abanzi bamurwanya cyane cyane ko nakiza bamwifuriza. Uwo rizagwira Flori uvuka mu karere ka Bugesera avuga yuko umuziki we umaze gutera imbere, bikaba biri mu bintu bituma abantu bamugirira ishyari. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi isaha ku isaha. Nimba uri mushyashya ukande subscribe, kandi wowe dusanganwe ndagushimiye cyane uri w'agaciro kuri twebwe. Uwo rizagwira Flori rero ni umuhanzi umaze kumenyekana mu Rwanda mu njyana zitandukanye, by'umwihariko akaba ari umuntu wakunzwe n'abatari bake kandi akaba afite n'igikundiro akundwa n'abana b'abakobwa cyangwa se b'igitsina gore. Uwo rizagwira Flori ni umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze yarwo muri iyi myaka mikeya amaze akora umuziki. Uwo rizagwira Flori avuga yuko we abanzi be bamurwanya batamurwanya ntibizambuza gukora umuziki, cyane cyane ko amaze no kubaka imbuga nkoranyambaga. Abantu bari mu bantu bamurwanya bavuga yuko bashobora kuba ahari ari gutera imbere. Gusa biragoye ko umuhanzi w'umuhanzi cyangwa se umuhanzi w'Umunyarwanda atera imbere by'umwihariko kubera yuko umuziki mu Rwanda ntago uratera imbere. Gusa Yamano avuga yuko amaze kubaka inzu iwabo mu cyaro. Gusa bikaba biri mu bintu bituma abantu benshi bamurwanya bakaba bari kugenda bamugira ishyamba. Uwo rizagwira Flori rero muri iyi minsi ya none, muri iyi minsi birishize ari kurica ku mbuga nkoranyambaga kubera ayo mashusho. Gusa bikaba biri mu bintu biri gutuma abantu bamuvugaho cyane. Gusa uyu muhanzi ari kuvugaho cyane yaba mu bintu byiza cyangwa bibi yakoze, biri mu bintu ushobora kumuzamurira fame cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nk'umuntu umubonye bwa mbere ashobora kumva iyo nkuru yamuvuzweho cyangwa se muri ayo mashusho y'urukozasoni yagiye hanze bavuga yuko ari we wari urimo, bikarangira agiye ku mbuga nkoranyambaga ze akagira amatsiko yo kumenya uwo muntu bari kuvuga uwo ari we. Ibi bikaba biri mu bintu bituma umuhanzi azamuka cyane mu buryo nawe atazi, cyane cyane biturutse kuri icyo kintu cyo kumuvuga nabi ndetse n'ubundi buryo bakoresha kugira ngo umuhanzi asubire hasi. Gomeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi, ibiganiro byacu ndetse n'ibindi byose bitandukanye uzajya bikugezwa isaha ku isaha, uzajya uhore uri updated. Komeza ubane natwe, ngewe nitwa Eric Taifa, Imana ibarinde.